Welcome na Zoom was kayo masimit in a spell in Pangos los sa mawika dinge if in may sa shows na share ya in Pangos Okay, I can hear it. ako kayo na Europe pamangan. Wala malap singkat. okay Eileen ikaw na soon Eileen Frankie lagaslo Eileen gumigan share ya Lagas dinge 4/3/2020 good year of our Lord. Alimit pa ujak nga. Pangos kayo Hindi shares and I'm gonna watch parties and I'm gonna make ito I'm not gonna get Joshua Kosaki kayo Rainbow Fortune ikaw na-zoom Mr. Ida Lene Pangom Ida Kasum na Texas kaya Masteria Joshua Kosaki kayo pension lagas naman si Beg na kumda ka onle yan mga kawin naman Kalang si Masala mo. namin still tuwin yaklawin everybody unin na everybody was good may tujak ngayon Anji ba ilujak to na wangin Kendall. wang candle wangin Okay. ang matata may patata Yeah. di kanji ba ipatat unan charm room may niya Mena na ba nga ito? lagi kung di ka siguro kaya inauguration nga mga Oh. Ano yung labi at bangon mo eh? may niya ako dali to wag kaya online Nasimit ka na ba? Sumos pa na me. may patat charm room may niya After to lagi siya nga. Sa kaya law na ke. right ash lagi also len lam ni Sir Frank saying truck na no na bakit ako flow un truck na mama patat charm room o baka nigin na may niya Bu masih tu ka. Dapat soswal ka yakas ko ni on live. ko nga kiden kung da ka da university na kaya ay aliso nga at we are in line sa kalong lago mo mina ko da ka on gasin ko online Yeah. limit friend kapag mo sila kung day stress okay ay kamu ka ako lang soswa ikayo na zoom Ismail ano ka ikayo na zoom kan sang ko yakom then Facebook page Facebook page na kaya len lemon singer Cash app na roll. cash app na ne kung flapasi mas love offering them Facebook page yeah man
Ika ito lock lal lock. Al stand by name ika wunchum. Pasang til David saying. Al digit faga. Ako lang. Okay, we be back happy birthday. Ako la. Tigini siya na lang. Ang kadali ingan bagat kalala. Wala lang na Mr. Frank. And I'm out. Was ako lang. What pang il skola si ka class sila alpal. Mwe ay klasan. Oo, via camera sila atan. Tayet lang mo yung may hanggang nga pa ako shot na po siya. Oo nga. Hindi tigil siya. Ay klasan nakacheck. Hindi kinala na break record. Katala mo yung pinkigot. Shot na. Kanta reklame ay class siya. Ay class, de maki mat ko eh. Stand by, kita ko na ngasiyak tingin just call na siyak na dagay lasho, makatrash. Na mako alu kumbaga. Oy, sinabi na kayo. Stand by. Inpain ko was kawa Mr. Frank everybody na assume tigi sena ay ba taking trust call metli the vash na medo kida siya taking trust call nas broy la siya kala kay lasho the vash na medo ay ba broy gel lena wala sila lemon from singing Prescott kahal glamalap tamo chale na siya kan matwiyasan kayo Katagay ni second lamdan in siyash, siya kikasalan katfat fashionabit kimakunesha. Tani Bray. Katsvida pasta yetum katfalat lash. Ingain matayang naki kunakon flat sima kum niki afesh met Kuhlacnsap lom, kawak lom ingain akyok kifinen felsingi. Kat kaksagin gom kimash ki belingeya. Ekulaw malap lakum tulukun katyak ki felsingi. Kadin met vaak gaslom, kesbin belzinge, met wiesha, marchen shella malaken gaslom, in gain galalos ke, belan belzima, pandemic singe de gain kishang, ganik kolom. Panang kat kaksakin kom, ke met wiesh marske belzinge, akulain gain lashkakin gaslom, in gain akke met wiesh, kakat chifena wisha ulasha. Malap na siya mo God, kaya mo Kuhlacnsap lomingi kayo especially fact malap na siya kaya lain bena asin na siya na Mr. Frank kaya siya ulalingi ilan lala katalal fungila blessings lom tadi fel wikat yang na kayo mas kipel singe kaya siya pen gas lom kipel siya so mafulok na yung siya siya nanak na siya katawi ang masamsam nata siya gas lomin kan fakya kailik kadetala traffic ban with the campaign Kuhlacnsap plane ina tasakta tingom wikat siya kan dilogan niya makataske kat kulo malap na siyum kat kulo kela ne yok mas manyak finfela ke masimas tasakta kasaw fela mawangin leta kaslo me an netok mapat elela kaslo mi no kakin kat in kakipel singe in akalimina siya stamsak na wikat Ganik lom paikatang lagi sa flan man kayo. Ken when na tum Jesus Christ kulo malap assume kikat kain takay ni kipel singe kikaslo mo siya indam na siya. Kat fak kulo assume ken when na tum Jesus Christ. Amen. Malap
Lona kana siwas tama share Okay, det är inte så komplicerat pricingen. Jag bara på skriva som maskin kallar Nemia Malander Tamil ikaw na sum o be Soswa Kosaki ikaw be na sum sabi nga Ismail Kulona sum na Auk. Then meaning kan masyadong may converi pagkase. Converi, Frank, hindi flash converi, katulad converi, digital converi ke 20/. Kung uca ka mga digital converi ng patat. Nagikat ko flarela, lagi devat na mo converi, digital, everyone na siya. Confetti katagal lang click like that. Wala, nagwa sa mga flalong. Okay. Nagwa na samram be. Okay, si wag ba mit, na samram. Well, Lewin Frank, samram mit. Mga falakle. Samlak mo mit Nga suka may mga masarum room sa kumdan suk ngayon. Katsuk piang alam may ini nagigas asis sina gas pelang sina kaya. Paglag ta convert. Ilay fact, social fact nga sa convert bagas. Dagi be we fact everybody na zoom o nagil fact nga. Makumdan na naging pot What tilo mo siya nga? Balag ba social mo everybody sir? Well, close oswal. Ngalang sa be fact sila Ismail ngan. Samrawin mit kalim. Parang ako ikan Facebook page we met. Lagi mo kain Noia, kain PayPal, kain Western, kain Eastern, kain midterm, kain Noia. Hello, Ismail. Hello, Oswa. Bless you guys' heart. Joyce, ikaw ba Zoom? Ikaw gash luman, gash luman. Pinakam din kunakon siya ke Fred yung tingin siya na meron nga luwo was singal membership sing logo na singan ba kaya may singan ba kaya Metals nga metals nga nagalongol siya. In fact, Jesus, Messiah, Mwe Kuhlacnsap God. Jesus, Messiah, Mwe Kuhlacnsap. Medyo alle fall na ke siya nga kung nalali mo timing is everything pain ko Ruth, Raphael, Charlie ikaw na zoom launching kat pag-yakas luman hey Charlie kan Dalagas. J Love ikaw na zoom we go beyond the Pastor Herbert Sikra ikaw gulagas luman be na thank you Pastor Herbert. taking just well juga mo sivisingan ba Jesus Messiah Mwe Kuhlacnsap Luhn God meron singal lubas kang yos na ke singal lungol siyan na bang mo siya makita siya ang ginawa ko kita masimit kita siya kalbo ni ugly na limit Sir Frank len lang mistingit limit Frank kulo ke Ashloman kulo ke Molom kulo singkat ke Molom kat kaben wibe mol soon belen na special siya nasiskawa kat nagkita kain dako kain ini pa tumatset siya nag-launching kat ke lemon Frank o nagkitigil sa il project ke lemon na Piting de basement nage tingin sa ala akat yung Ash tingin ko Ash may factory room gosh Ash maasi kung gifact la ake may tingin na susmo nage mo dito Louis Frank
Maar het is echt een lang keer. Dat is je. Nga mo manas Mike tumagdadamon siya. Manas, blow so long, okay. Ako nga na wala. Kira da ko nagtenta, mit liga da show na ke. Mit liga da show na ke malut ko da. Ngayon, ang bel sige na suwas. Ash may facts se luwo ma euros na da show na ke. Ash kun ko nga connect mi sige. Ang lagi kita long. Okay. Ash may fact euros. Dagrum dagin just call. Pangan we go in gak second God. The Mr. Frank, happy birthday na siya. Launching God game. Met fact wo met Kuhlacnsap aru. Kawaklan God. Nga kina feedback kay gat kay wa fast na met. Nga mo met na kay was access la na kay. Kay si clip sa kalimye lockdown si maka check na askenge. Kat we ak falat si ma authority la na ngashe. Dashak da pangapel si ma alena da kana sishmat kawaklan God in tia wotja ke prain siya ke kashasin God. Kashkashak lal in tia ptadi fesh. Kadi tala maana ke wa magulu ka tia tagawin God me. Ke mama asnge si mga kaya kaya katmet ko siya kaya wa yok kaya pa nga ma ka sinasasan siya social distancing nga siya mo fit on gosh digi matsisayang ki pangan malo siya kalamya nga wiyak flat ye may nga vindak flat ye fit on gosh chaya kade anye foko na maasi mga long lapie nga peke nusa bakla shangolan emergency misenge del sentin ke in our tsunami of patient rushed in nage ke ben del finjak mo equipments lalo staff lalo sa in kain saukla na ma kemet ma ewek ma singe normally kemet ma sek so mo kat kain welala som te matain farolos pelsi makatsun ke ma singe samsa matakata na alana yokelya tajak ta mekat metlas ko saya kain wikasha ke mga sasya na siya nga kain fakla oye belasha may the monetary beki Facebook pin siya kat kan kalam kita sakta oye kat makan kan kasha mamasikya ka kasha sisin siya mayen kaditala pasren met kol na siya flalas nge kat kain long dari sen ka force kalalos mo may tayo fototule na pa nagi faxi lagi akkalem yun na pa kalan kat lakat na katin arulena pelsinge vigilant o yabe kadinalen na likie managewa in kaskenters na yun kadin siya kikasha glomala Oh, dagin ko kung may fax lom na ke now nga Vanessa, ilya longo tolong lagos pa. Hausal na kiwiktari, ilman mas mo na. Kat so, waye, dahil set up 10 gunume, kung di ka try to wuchak na, kasi dahil shri kung hindi ba saan na, dahil na may sumaskin ba dahil wisla, kisensya, kimane, kung hindi wuchak, kung daan gunume, ka na, even kung they show symptoms na ke coronavirus lali siya kung na level na kumikufla som is cash kaya pa wuyaon na kitan matalom siya mata athlete siya kung di nasiya with Micronesia kung mit ko siya kat pause matayin influence matayin lom na masikat kaden kanara kat finito ko le CS kat the phone nam tanagi and si fan na wening mit sum na saya na mo kaden takay ni nakfasya takay ni lasyo na kat finito siya may kan sum na saya na liuk masin ba kaden no sensing kinara para kaden keep social distancing ngayon. Nasish with Micronesia kat may pakadin dahil lobs. Now sa kadamay nga if it like single ko to landan. Masin kumfin
Danalo, but single limit from Dalo, mo ewo. Ewo, wangin masikya. Ilya siya bakat fin so musi met sai. Tingnan lang som na ye. Min masing ilan yen ngo. Ilan bat ke no shamang. Brother ilal mo gawin mask groove latex clothes ma for so kat fact na gumin sin kun min kum fin masak kat tiksin jum kat show man masak yalle yalle upe yalle mo back da nika na kuno yak kun mo ye oh na life mo ito fa ike kali na kat kisum lo mo ash kreshik mo kat kisum mo la 그쪽 desumda dati ba necklace to ang consumista mamin no dahil sa consumista mas na fall ma dahil sa kabe kun isyok ma kung tibang meal kumista meals ko mikil ni meals na actual tosin safe anda kapag na le pang control lang may masing am siya ngayon kat hindi ako sumangay kat siya nga martial law ba ko le military le patrol gani ko set curfew kasi siya nga maipsik Now, gigat tayo din yung assumption with mga then dapat Minden, California, then West Coast, Seattle, mga Des Moines, mga na pa, ilyang. Fellow na phone na, Finden ko siya, aspe, long na sunod ko siya, rumor as it, as masipon, bigat digin na ba yung gusto. The shock daw, masiyok siya pa, keep our social distancing. Dalawan, or nasya ulit. Tatagay ni Roy. Ako na piggyback na nag-vax lang tingin na nakatvax namin. Lamin, Frank? Lamalam singkat ki kalang lalgat feel be ashin kala. Una me fakat una me lutwit falda na gidan tagani ke. In we na gas singkat inato laban na ma eni na gidan akustin na ke. Klamal lab pangan march ruga ngatapan on sugo nganin bi be puro ke. Klamal lab Fax lang ba? Yung fax lang unso ko nga ngay usi nakat da loop sila unso ko nga gas ko nga ba nagigas English El Shaddai God Kolena the Almighty God nga fax gas English gusto man nagigas ko siya gas English kaya ba El Shaddai God the Almighty God nasukya Shalom Thank you.
Well, unso ko ngan masil dear Kimo, ani kan singan da shakta lash ke SoundCloud, yelmi hoş somnal shakayak nga somna SoundCloud ni ba ko na along si nga shelgin lane aw si luwam sing lo mo on repeat. Nga long si unso ko ngan singa pa si sak me kat ko le nga the El Shaddai, the Almighty God. Pakat ko le na. Di sena, kinawagin belon zoom. Nakatibasyon ka mo dito. Tingin siya na. Namalapit na singat kaya siya kikot coinsul peta kaya ni kishipen gasol. Ingon da kaya ni faka kiling ingon na pain na siwas na kayo wa mawi ka toya ka. Kula malalapin singkat kaya was na kayo wa. Ain gak sa kingkat malalapin kay mulal. Frank, happy birthday, Frank. Alam si Pemata la yese. Kula kak sa kingkat kay kulya kuwang na siya. Nakamo, sabi wamin na may fakad kirugin si Panarela pa siya yung kaksa clash na siwas na kawasa masipya siya kaya siya nakikais si kuno ko nga liye may menemers lang si Peta ko kaya siya kitos to naro kilo kaksa kingkat kaiwas na kaiwa akin niti fakim kilo mala. Okay, tingin siya na kumkula. Kumkula, medli ka vast na med shunag ito, inakuli nilo sa mga washing. Tingin siya na kalimya. Minister Emerson, Talenshu, then Reno, Pinecomb. Yung kali mo ni Fakin, Akilmian, Abby Burton, June Lemon Frank, Paul Iso, Pinecomb be, Sebe Ash, Makatsuna, Akilin ngay. Mulito sila last na mising yung Wana ke taking just ko lak kalim ye piang le sham lem got Messiah some with namnas cashier is vesingan Jesus. Jesus Ay, may Kuhlacnsap Lon God. Jesus Messiah may cleanse up Lon God. Nakadesam kin may dititsing may tikiting isa ena elanda ko akfashe akadelan may dititsing na gemeto siye ip ke fosing lemel sham konol il sulbe fak masema Isaiah mit palo Isaiah il palo ke ye pas somla nangaki usim pet sing finja kin kan galem suwas ko sing kan liye timeline ko pang timeline ko nag molal Isaiah na ko lang net as thousand se na lamvako na
ta child sing and ano na full 1,000 si yelam vako 1,000 year before Christ BC na Isaiah the koy ki ye it fuku alingo luo matawek pa lalingan na govin loeng le mitliki na ye fuku ta ko na fa puk silalingan akno yaki ko oregani masinga ke point out na get ta ko silai siyangan ye it fuku alingo luo mitliki le milisus le na Mwe Read silash tako na misingin and kumilan da meto pasimus and lemel da mo wolfin felo disus le mo wul ne yatol ngol to lu ta fo en waki mata fin felo tukunel mo wul yak ye lenangaul na so wa ek na sa paema ngon madalin sa ngaulol na masir ang aki fact marit nga mingas be usebe siye be mga metligi tingin siya na ngan takal na tingin siya lelan to kate akate mo dito siya na siya kaywa kung lang nage slides ito ko mga shkaya nga copy Isaiah lam nga luo Isaiah ang nga luo fosse nage akos sema lemil shamjam ginge meto sapta singa luo pa fos singa lalikos fani nege fos longo ulingan na masing aking akwin non ko kaya ole paile kilemil sumod mga ilmang gas Aramaic ko el Aramaic il to gas Hebrew na Aramaic ko nagisimula mga sino gas Greek na kung learn na word for word na kumihan ko lemil lang ko le sa amin na phone na mga Isaiah in fact ye it foko ang luo mitligili susla lem fakari at lemil ito mga na ngasagak mga force kang ako min dictionary na sige loin nag yok shubeyen gaslan kat yok shubeyen utuf yan aquaklan gaslan kat kiten des non goy kiten dik siya loin gemin min gaslan kat ko nga feel loin nag yalda yok ko akum kun is lagi na tingin siya ena le sham gun maing ta ilata ko shueng na nake fin shock mo context mga song ngayon isang gasher ang alam mo isang gasher ang akataya lalan mayin si bang makita meto sumlal meto meto at kalam gidel mo Jews il tax collectors na Mwet el lut para kung vile simlalingan wope the common simlalingan utuf-tufian simlalingan il sim na kinanaklan mo Jew na ora kung fingerili ko min kalim ke met kum na nakin met ko shy ka met America ka met Italy ka met Yema oron naklon ng kalim ke le met chuwa na nak fakan naklalo so kung marito na kung min aske met lutsen kung min disfena isong naklom na ke o kung min use gaslan kat liki scripture na insan gasha kumya na bangay ipse mga ngaking ako min na kalim gemetli got show na gemulut dito na ngay flokon ma deginise na ilanak fashe lutilal na ke buklan medo saptas ka luoin sulbya na likshani na akatay ke Jesus Messiah Kuhlacnsap God say lesayela deginise na natako yang na taking just ko leta ko lemon frank ileta ko na ngay kali again tingin siya ng arrogant balance Kaya ko naman na ano nga nangat empty tarita pala na milutut siya ko nga na wuta ko lumaan tamlan sirle hala wo no na pa ka tinito context makum siya kaya nga naro kulokak sa kingat nga long sina sa kulok yamin kadele dola ngayon no kaya siya singan kumin ko na realize sang atol la faket lo kuya ko dadaki may lutut la shoya ko indafa mo na faket la tamli sirle ngayon ki natay web sila ngayon
Kadam daw ke sapta singal luo for singal limi gosh na somne ke singal longol siye na sapta singal luo na ke nga shamona me toil do orela pashin sham lai nga en ke tam na jerry fact na sim lai nga el sim found na ke audience la and gonna sin readers la nara sim lai nga da ko el compare yo Pharisees ngan na ke at oyen mo lan o oyen mo sima Jesus Christ el mo kin ngan na wat fin joy na ke meluti ta palan bel singan pa Jesus el da song ko tar na sin met tamalut singan luongan na el sop el faken tar song ko na selos na fe fashish lalos ke lutila Jesus ngan pa los parati soon len sabat si mga soon mi ngan na il shamonyen sapta singaluan matawag tako ke pel si mamit tamalutog ngan masin siya la kilin sabat na panay matawag kinis wi tayo mga matawag king kang na may Pharisees ngan tawag king siya kiko los tilayin masap ke len sabat na pangan pels malam Jesus yung tapokol dala nga fakor na ke nga ditilog ke Tuesday in fact mo poson ko ke metos nga lo fact mo when natin mo elem lan na sabot yok kalmen yok makat konsumon ke masingen to shop ta pangan toplal na selo sa nangat te sum lal na ke sipende pangan milutit lash mi saying el takoliki enjen na kesien na sun may tul se na on wala may tul se ngan may ul la bao se na may kwela ngan si pa kesin siya si pem tawakin nanakuluk ke nanakuluk lalos ngan pas mo niya ke sabta singal do for singal me ka slash mi saying na am tawakriti in fact going Gespen Jesus eleto payapakuluk lalo sinye el fashlik yense e un met pas fashtagol el akkayalos lena kayo wasemas e fosse nganash kingaliye yung aliye ipluoke Lim Jesus eleto tahari maesi yakil tako lala nil tako kishupelon lim God el sa poema sang mission sina sila naksa fila na hindi na sang ilyalan mit Pharisees nga nindiloko no hindi na sang nanakuluklon mit nga ninwakra kami laro kishupen Jesus eleto paya pakuluklalo singe el fashlikiense na mesik yakil fashlikiense nga un may pas fashtakol. Na melaro na sinun may pas ngan ila kayelos le na kayewa semas. To shock to ashpape sita ko kifos singalon ko siyan. Ewili na selos intie na fakkel na singkatay na moit. Ilore la itlaling gasha moit mata ko sukin sisla pel lalo singkani kayelingan. Into ko wailol fashtakol na mailer apal on wala maslal ak kayelos na kay wala ki maslalos Sifac galim ilak kayelos na kay wasa mas musing ko cham gin mas se got mit felo non ko mas na upese kishipin magat liye ki matash kishipin magat long kin shash kishipin magat ito mo akpaye ke muffin fail of actnesses. The shock to elak kayelos na kay wasam. Lalal pumilok po mo pinanin Jesus Christ. When minilялok pong kimas. Posting alone gosh in fact mo elwilina na selos melos in distrasyomonol. Ifo, posting alikas na pokla. Iloroy ni nakpay mamit pala ay si alfakit gel. Kigot long tam na sir siya pienga. Ay siya mit pala siya ki yay garson da. Mit lagal Jesus Christ. Ma na faking e by
Godie, mana Jesus il faking Poi si al paglie permita. Cosa per gladman ka dahil na lol le lang ako mingoy galing ke unless makumala na sangin siya kuminsu in galing ke. Now what's some like if was sing a line gosh. I like it damlan sa in fact actually nice ang si ang luo was sinigya gosh ipsiga the reading. First sing a line gosh in fact mo Elinge Kuhlacnsap lok sa nga sulela. El sa nga longsit esa nga nsewoke. Lengka del sulela siya Kuhlacnsap sel sa poema kisipin el sulela. El sulela tarin sa poema. El sa poema kisipin el tola il pa may simay ko na fash sila kina sila ngan il pa ko ko matayang lalapan mama il soon sa fila ni kin flofla na yun. Nail Kuhlacnsap si sa soul in God baba. Akpay may facts ngan ko force ngan fin katsukin support the archin netos todos singalon question kisngali gosh netos singali gosh to shamram kin transfiguration post may ko siya nalata galim person lim God iling yung kulona tiksangain si uwoke purong operasyon Pangay pa siya yung God na kewen kulo sinaban mal silela sa payamay niya. Tapos singali alkos tena keip si takongan. In fact mo, nga ifa sanganik na fel, ay leva fakat na non kolo na sin mo ton felo. El akpaya kiluk sabta kos pasigalay kos nagisngelya. Ngon non lem gadon fer mayenin moshwayelain fakat fuen muna sin wait sa kasho. El sa paya ngayon sulgat rin la. May show kasi po sa fle. E may kun kasi bilis biyatin. Inak si po sa kya may sa matayang kayo. E fakat la pel sa takotar kilay God. Ileta ulilamit God. Mwe Kuhlacnsap sila ngayon. Dahil sa poema ngayon. Mwe Kuhlacnsap sila tako mo lape. Il tako sole tako mo la. Na fosse tako kan fosse nga ila tapi alain kobuya korek shamrarin geniko. Fosse la kalim yilapan fosse la Mwe Kuhlacnsap sila. Mwe Kuhlacnsap Messiah. Napaka fact kay Peter. Si Peter luolong tolo la ko siya legalan. Wayan makulu ki Lorela, wayan gas ki geblom yaksel. Kimuito fact gas inakulu ke litya top kolos sa gas kulu ke kayo ilya fact katay na gas inaksangin ay liselan na sin God sa nanoin fasiwa. Christ si Feno sa mga kuluklasing man o naging saksin. Godin we ma kuluklasyaw mise mol kin mol si was. Kovos kaile keshipen kinet lal. Keshipen shun lan lem las Jesus Christ. Kadeisak kaila. Paingilapan. O si selan lem se. God si sa tako. Iklaw na siyam mga posisyon, mulkin mo lan may fela. Palaking kayo, makatpangon mo kat kayo. Kaya ilalo kayo na pon, maingin na kayo ay laksa fila tar. Il posisyon, il sulayak na sinlayong kat, il takoy mulikot na ay posisyon. Pos mo mo untak mo. Il fatiya kutaya sa kula, makarawin ni. Kokunela si lam sa kraning kunla. Ilaga kaya feng ni kipel si masiwang sa katang. Poslo mo ulse ngayon, akalim laban long si Lord Jesus Christ. Laban kalayang bako tin lal. Laban fuck pep lal. Digging just the fact like as in the fact na pe e fair. Kainin mo nga kayo orayan ni na ke
oye si Lorena nga nilie si masa masala elie si masa akulain som na getole nail shakaya onwela akoyela tupeflia finchel panin makato se il tupef orek na lang in tupe ngayon yaki singan inte kunla Lem Jesus Christ, il sinamas lem gadel sila ngay il sisis na kilong kalem. Il finayak kalem yakash ko siya klalin temple. Il siyak na sisis na kilong kalem. Ko na yok ko sa krutlan lem gadantel. Ilok pa yung nganal na fel. Inaro kay si oye mainsang. Ek kalem nila pa yung ko silang lem gadanel. Ek muliak may misa, el los lang on po kaya na kayo el siya penaurik maging kasi nga insang bako mata, insang gentleness, in kahiti mo itman, in kahiti el sa ko lang offline tole. Di mga sinafan na mga kumera, pagkating katoto na sila, kating so kolin, pere na kayo Pel sa mga patatlayin, patatat lasong na kitole. Il pa mga si fan na may nangakuminang kaya. Dahil si mawuna si Shkatala na walking on air, kat on top of the world, il pala yung si makatinin ang baksa. Lagi si Penil makan na kaywa, nara, post long siya, waiting na taon film na kaywa, faculty finchak lalo si Nil. Bakit soon mi saying eh? Kat soon na paye, kapin lalay fung ilasya. Mga sikya kati ko narakatama ke kesipin wengin ko la si narakatama ke na menga kumaraw ko ilma kayo na may finjak si fan na lola fintensi. God finlong si Shamon coronavirus thing eh. Jesus Christ makay fan na pa finjak si fan na mga kumin na focus na kaya. Il Kuhlacnsap Misaya si Malim Gadil si Lela sa palmain muli katla du se po si sel katin dutut kin mol kun vli kati finfel singin ko in fact la ta la mamal to sang na sing mit tamalut lutin ko na fashi nangako minin ang filia fin shop lashinel na Misaya elevalem lash El the Academia El Balimlash. It's our turn in Academia El Balimla. El Balimla. Lomalat. Que may lutut na wo falin litiya. Falin silpe. Akayayangan. Tuna ko kilala fungi. Ngande patata liti mga ito mo. Bengkadel kena katinatake. Kuhlacnsap, be safe out there. Stay blessed. And asang na sin may kasya na ko packet lang ang wibe. Tafilayan si mga todo like yan. Kuhlacnsap, pangan marshal ka. Yan kulang malap kya kate singan sang ikuya kaden liksyon kalam ke met Messiah singan met Kuhlacnsap singan ke Yokla na landlong sila lal. They can just go ngayon belan zoom ay bel lamin friend fuck yang digum. They can just go. Wag lumalap singkat si feedback aksakin kat we go osma we got take singe we met wiak and galange ngamo ko usapan na ngayon mata lupsa kata si landam dahil si wias nge in Christ siya kata yan na kalam malutut si makatash kang itari kimet Kuhlacnsap singe ngale kaksakin akta yalo mo tigni siya na ngan si feedback kay konfine katari de makatin fung yang nagkakatin kain laman me paska ke was the mark inorek ma in met Kuhlacnsap in kain akay sisinsi faseng na met na kum sam kun pela tamal shell sam kun gas singe fal kum fakline ki gas singe fakpe kay wana ta ka ki gas singe posisel meto singal si vaslong olia fak mo in Allah na fowos lutsik. Tanga fakpep
en si pasisel ek usya ko na ek mongle ai siya si pena matam le shirle shamram kune saptalam ngal doli fosit kar fak mo orek el arulena kulu die al pasisel in matangla el tiena fakla si kas ona su ship force makulen enboki ona su ship makokola in kalkal el tiena fakla si kas pange Mwet Kuhlacnsap mga nakatin etay fast in falke lutu siya pange Kuhlacnsap lan Mwet Kul na paya pa Bisaya Jesus Christ lakalem yang ke fasingal me kos digni siya nandawag yang el fakla elita pa pakuluklalo siya Mwet ngan palakalem yang hypocrisy lan with Pharisee el den asang selos ta elikie pel fal na ke timing lan God ma enina len vam kuila kean el fashliki kat som na yan siya kat tokla kutkudan gean anuan fast na met na el ne som metan jak na ukwel metan jak na kilin fakon rek malalan I'll aspect compassion lal in onwelosle el te kan kanalos ele tala asna nakulu na yan sige fosingalon ko sing mail mo el wuli elosin jeff kate nama mena spell si fa fakyak kayan majesticness lalan ta pasisel lalan galam si sana kya kalemiya kan enji mata kana sit nga alana engan ke malutut singe pa naki oya si ma oreklenge in kay nakay yakom kadin kain etala eldikan ko to iya pesukula Maki shipin fuck peplalaan tagana sikum kadin etala Mwet wiya katapela aslok klasi nga kapsha masingan naki nga shik da financial fin sosya wangen katapela katlamnuk tapela drukman lamsafa na kan bel si mafalin lish kono noel ki lamsafa ko kersin ki lamsafa nge weak na shik suan fur shik session phone na ngali na kit nga kum falin wangin lalal fung ilash Mwet Kuhlacnsap singa kit Jesus Christ el juta usin na ches fin shak se yok na ke makat aske misingia kadin jut be losen full wash inuknukin maunlan jofa katlash in kain etala kadel fin wikat siya kain line cut al de kan na siskat na naging mataske anara ensi mga aske na lakaya ba ngandiki lalal fung ilako ke pel singe ke wangin na po nga helpless nga kaben fak mo aspe ngam naste na hopeless tasak tangandiki ko la ko yurin lem Jehovah katlash mayen el ito masima wemeta el pa ekol katle na ke inkain auliak ki mamakat safal ke kaskasaklan babat masin kasao in deputati fish nakikat ka na ki pelsingiya lelang ako minita la mana kayo ka din ng kaskentes inkain project sinlem kat mayen elmet Kuhlacnsap pa si el de misaya sinalan may choose el pa misaya si may usi mo mabatpat na sikomo ngamo pang ikaya sa mga kain akademya ngate akademya mga kisben me uli kya kataya mga reklala tigni sina mo me nga kain ustaka na ki tepa inakataya mga sa kadin kain takay ni sisin sige malututa ngonlan kadin anfin malututa in mafongon si katus tuvoki klo malam jub tigni siya na klonsin matwiyak nge ngalal ako lapen siya ako lang andip siya kaya siya makuusin siya kaya kan anwi ko spelutut kaya klo malam Taking trust ko. Kuhlacnsap. Login Bellon Chum Frank. Lomalam singat ki kalang lal kasa akata ki alang kalam sil tegini so we kashal tamlan sergim daw we kashal taking ki pen singa some lalos some laws on the in when pen first law so now we ask you first law so the first law we're gonna first gonna go
first singer stand out by then onzolan met de la ma te kan sip misenge ke pels ma sham sham akade fashion ba kaslum lam na kenia ama malani chigumile la kita kai non na te ka et alwa eta etena when one ben with the polite in beyond the now kaslum lam na kenia kalem na kenikla kaslum magena suwo sewo Lutina si kelan selom inon se pasise gaslom suwo sewo chorus of akmo gaslom makena ka gaslom suwo sewo eseshkinate Dia kasna na wona siptel panga magat fashna met kasna de omago sangan ngawi arilana engan kim da porunga pangan marshu ke bensinge global lan chos na kayo apeke ashlo sa kaye pananga kain we go so ka in bisham kastan ka Lomalam zum teknis kjaka yana wo se ki kjaka mata ka met e kjaka mata ka top na tarilena Well, Mr. Frank, Loma Lab, bigla yung so this is yung SoundCloud. Le ash with samash click force ma rela unsugungan aso mo SoundCloud tali say ko la post le talent man na wug ke SoundCloud kat saka dalong ko scam na liye mo kat kiwisi jam gun ko da porong mo ke un yak ko na ke un ko ma to ko sil lo at fan long gaskela o at fan long o ko na ifo lagi mo luto da tingin siya na inyo kalwani faklo wala to su ke actually na galim nga I guess lang nga fakin na ke Luhn bell sa mga ICI or la balos yung na point sa mga mon kan lang kaya pa isamle cut papa gas il nashuin cut naging daw na masih fact kaya pa lame cheese si fan na pa fact na sila ICI gas kanina sumpalye na bail da kote akpayela na tingin sa na fact lame cheese mo kay fan na pakongan isam yung charm ge exodus wake lifticals na ke unblemished lamb masih wengin makluk Ako sigurado sa mga sin Mwe tayo sin fast kaya cut in na ba na fast if mini ba cut na may sila wengin masaya ilkan ko na eksaya wule na na sa mga Jesus sa Messiah sa mga Kuhlacnsap cut wengin siya fan na ko in wuli na hindi ka mise hindi usi molela na sinsa nasikko na ba tingin sila sa nagiplan fal nagiplan fuck pep na in fact finne kitin session fongin lamay kunle mugulaling tikopin okla na kung lain to na may ifo fakangan siya kam siya Mathew silo siya mo si pela 4 kui mo talk sa David na il talking lines na il fact lamangan medals mo lamangan il tadin line nag history and Jew talk sa David ke bel sa klik sa patchy pa mise il te mongo il te ora mama ne ka na klik sa misal tuyak tako 4 nam dain si kiela sa makal sa klik na ma talk sa solid sang den back yak si ngadang liya na da soak sila kay fo kung buyangan Nakacham ko nag-i-falan lame Jesus Christ. Nga finne yok mal ka norela. Mula nga iti halupenin oklamangan. Na banga masyo ako mitch belon nga gaslan ka na akatay sila
Degni siya na wayang befaklal degin just ko na ke uduf yan akilan gaslan ka kaya ako luksyon na sige ni ace la galme yan nakadang ko Rick fakya mange ka was finni ya fuko na ge fuko it fuko ye o shek penata ka alle suwas kat magifan na baga nila masin na temay chika na rela Naraging akong tako na gaslan ka to. Ki palawin Frank is lagi foslong ul singan le. Mwet in matonfel na kaywa. Ti machu makaywan na. Kung Vincent machu si malal mo Judaism, kung kan sang fos singang, mwet silum del divena, inay pa meto. Il sa Muslim mo, lemel fact mo, ti mula man si machu makaya na. Min pangalal mo lang Judaism, machu. In fact, malasin mo tayo na kagin fria fin shaklak kum na ke. Katikan fria fin shaklak kum na ke. Kat fin di alalari fung ikle. Elba mitlango silas. Kung fin di alalari fung ikle elba mitlango silom. Fos nga di mana siyo. Na mako niya singi na misengya pa. Kadin fact la kumin us nanakin. Kumin us non-ko. Proikin. Or ala sila la silom le. Na may options lo mo. Kung fin di sila fos nga eh. May saya. Kita loin da wangin saya. Nadi gat fact naman gat fact inaksang yung kumin forla. Gat fact kumin siya na kung may kalim. Kung siya na sila la may kumiyash kaya. Kung fulia la finjak sila mga na kaya leming sa tol na kaywa. In fulia finjak lalos in lefo. Mayan ka de Lord McConnell. Foku na kaya tao sinye. Fari soon ya kung misingala. Nga kung ko in Abel na sil. Kebel mamasik kag niya na. When government, church, may lamalu mabang na wadal ko. Ingin na kauli, may wengin mga kumka na ro. Fred missing it. Klik na das ngayon out, some party mga. Dal labi dal finder magalas lom siya. Kung umlige kolon ka at katang na mo, mga sigat by chance, kolon ka at pa haktas yung mga na pa-foslong siya nga, layman fengil fang, ang siya kalwa niya nga. Ang siya kalwa niya le. Matonfal na kayo, kasi finye fin siya clash na inil. Kat fin tiye, lalbong inil, fos siya nga man na siya kum. I sound like a broken record nga na. Nga nakalwi na mga fang. May akin siya, usyung niya kin nga kum. Kigaslan ka. Pangayok siya ba iya. Mga kulon sin katle, kat ko in we aske medium sing in ko ben we tafela gaslan kat. Kulon sin met kuya gingam, dekal trust ko. Birthday man, damali Frank. Nam dangil ang tingin siya na. Kulon mahalap ki arulos, parang kat ko in matayin nga in kan faculty tin naklash o faculty ki gaslan kat. Ako lang alam si God, kikat ka na siya. Program sa siya yung foto. Kaya dali list shock ta. If inash kasi siya kasi luwa malawos, katalo na yung nga. Kaya siya kita puk. If in kat nikintop kyan, kaya us proikin, suk, na kaya fulakon na euros kitopan. Alile, tingin siya na kung ready, masilal, Lemon Emerson ngayon. Ngayon wika siya ki point sa mga kinasikin wikalim ke. The point where leme la kwaye easy mo in king mana ke palki yaksin prophet Isaiah. Messiah dako akfash ko illustrates Oyen see a king with quiet and gentle ways, but still bring justice to the nation. The crowd at the time, Sap Ilos expect more of him to rule as king, to bring great and visible victories in Belze. Bishop the Christ worked as a king quietly in Belze according to his perfect timing. Tiya timing nun mo ito. Deva mo, amen nag-vaccine, nag-mas mo sa Zoom, kung kumakyaw yan, Lemon Emerson. Kulawan lap, ashpe kisin siya ksaya ko, kuwis sa mawigay. Ngalila Roxy na lang Elizabeth ako, Pine Gum, Eric Caves, Praise God,
Paul Isha. Everybody Preston Frank. Na nga mo may tsayin na po nang katakot din. Dahil kat fin fact inem na mas na siyasket talayale kiipsingan. Na aspect isin siya mag-aspect makasikat fact la ta pasyalen si mga naman sensitive ka ta kung fan long kami si mga as comments mo. Siwas. Meni fin wearing gida kaliya ke ngay kaliya ke pride asakta menti ngay kaliya nga long sin I guess la pelo na sinelosing finash facts after you're always ma menti gat fashion ko now finash may siya man nag pride ngay pride again finash kaya nga guess la pelo na siwas with goes sa long si gas la medan fast na mit ngan wi kumin kaksikin ka wi ko skaywa kulo ke may faxi mataka yural damla limersan ngan limersan kulo malap nga mo faxi lal ngan si feedback es magindi katla katn tawrela to ko siya mo met na walfalet mangol alena upe kadin foto na hero nga long ke mamashmondia kito ko rafinen ko siya metla alena upebe mwetang na selos keshipen ni losale orekman na selos na aksafi ram la ka ages maginakalim kulo malap na sin to ko sa flafinen ko sa ma falek royal dilal ke wallala inkain inse pasisel inkain falela gospel kalan kat mukvelaklen kan falek wallalan ke to ko sa na inkain stoko shayi langat siya orela ngakom kan duyak ngayet siwas kibelin benediction misinge masing an yokship kes ben vaxilal tamal emerson nge ekulo malap na siwas na kayo ma orela comments lagi ko ana fakal tamal share lea fingat na aklin gum ki smosla inem ki mark of kama fakla naknas sibila flow ko naknas click share ka like it telecasa in forward in nasin siya si makan rek makan ke Facebook luman plansin kat lamala Begin trust ko gal lamalap Frank tingin sana ashrak staff la met yung kalige si Proy Klamalak na singat kikalang lal kilong sus na gawa fears matagawikat kikasya makokayak indaga akyokye fagalitke melututsin melututsin ba yokshubela sikkumke olelalan katnasesa ke olelalan katnasesa olela again ak fashila ak falla gatututke mikise offerings malash indaga ngan gatututke chan kusho inkain aknas na sigatle ka inkain alla magluklas na kepensima may mole la singa ka nabata ka ngalutela sin tamlen sele ke may sam las ngila pangi mentality la Jewish nations in communities in it was check nam tapet tapan da lan misaya sin o Mwet na lal dal basmos nang inakkali mi paljala la sia na selos Naging akong lalal fungila misaya singa taga misa mo ligat letaria finjak singa na chi group tela nakita mo kuy na ke ngay mo kuy na ke naglomalam chu Preston Paul kaya kung gas na pa na ngay ito na kung daga asing ka lang mo po mo sama glomalam chu men ka place yun na linlom si man finash pa tayo tayo room record slot na si was na gawa dahil glomalap tarila na kumba wag reader kat nasiyak na kun na read na lash Nga, ngay read man rather ako manash tuwi ba tar pa lang ang chop lang ko nga read. May tin read. mabing galing po siya read Eric Kayves, Leila katintia na ilya patle katinito na masikat ni singyo sikke shipe. Women might go as was katin sipe na liya dafung da lasha. Kulaw kaksa kingat
Kipel emol godin esmakle in law and gemol lash. Masikyak misengi sikyak keshipe God when God ngon matal God baba. Ulo kemelut lut. God bless each and everyone. Amen. Amen. Eric, na massive to the nga read Roxina Philrang. I think it's Jemison. Visto mga kaisa nga long fact si bason fact ngan gulo na soswa gulo is amle kung pinto ko university na kung kwento ko kung gigasing ko. Person ball kain ko gulo malap. Na baka message sa flat tingin siya na ngayon kun wala sa aming kalye na nga event ko proy accept. Kaya may din read ka pa kali yang posa ni na mga promoted na ka. Kilo na malap na singkat kay gas matalal mga katagay ni Kewi ko. Dahil gas ngay naksiwasi ko tayo nakikita fact ngayon Jesus Christ il tako il God siya il tako po si sela hindi tiya koming po si seling pero na kaywa. Nakatin ngayon na singkatin pero na kaywa diya fin chakla siya email na ileva dutikot ke step si takoan. Kula malap na siwas na kaywa finne ko sa mate na gas lan ngay to la sipel ko may gas la tala na gas got pe. Nana siwas sa mata ko palaikin rela pa siya man. Nga ki fact kula kaksakin kat ke was men ko sana na kaya ko din ko ni tola makot matayo na yung okay ngay vision se ngay tek yang na sinsiye sesh sa kot kalam ke mo tamle serle taking just ko lalwela use ni pa nga bukulta mo ka friend we mi saying nakatala na bless na pa ke naraki kumta ko gas la o may nga na le kaya ko super use motivated katin super som na yuring kat su mamal ke na katin da filawe na ke na ngal. Paing mga kifa ko super follow ko kata super matayan ng yung adu. Ay nakilen Preston lilo friend nila like yung nakilen met lilo katte na siya la met lilo mo kayo na kat kinakilen ke kumyorak wibe lut pa bala shoye ko. God bless you, Pe. Name, tamlal name, ka thank you man sa uloman. Uloman lapangan master ka. Okay, kal ano kita kami kita ngay kasigot kali ge proy na amin na sigos le. And am nas wiya ngayon proy in kali de kanila siya kat proy. Olem got flat le na kat kiwi ispel sige naklin ko. Mi naklin flat le na lo. Naklin long si yok le na lo. Kulo ke mana ko kulo ke gas lo. Kulo ke mat Kuhlacnsap aru lo. Kulo ke gas sa mga tibe ace ke eko sa inge. Inka insang kashikat. Insang inusi kash payesh na ke enka dashwe na ke elya sa masikya kin beling e o kat flat na. O nagkat kalemi kat treaty mo breaching la kumta kale fal finne mao force ta shok na kat flie fin shaklash na income. La kumba mo itlango si may langan kat la bamdal kashikat. Wikat kipel na ilya silash may tangi ak fjesh mo donin siyesh nage urek malasho gus elus mo wang na urek malak nage ilya elus mo mas nige na in may mongo na kash pa yesh pam dal ka na simsya kun cash kat kemaing lal mo gila kat kolena kat sima ito man nagawa ito mitligi man nagawa sikyak padang kat ngishe siyak simgi cash alum na sish katinge inkala oyepe viewers lashing ilus makasla ilus madinakasla shokta kumita na naklasha kaywa kumita na lasha kaywa litikat keden kan flia mga na income in the life nila kumkat mo will si ma ese en na bet na kaywa kat fin able na su panang kat siyak sim o kat flat na kashakat kashakat kibel saying
suk matanin siyas. Ilos mason na forla na inko. Na euro. Inkan ispel sig inkan forla. Nusta nakin inkan forla. Forla ligi oi yellow fella en suk ke wala na lo. Pam dai buying misia clash na sum. Kat flip mana ko na in boom life ng kumkat, kumlong sikat, e kumita po proy lash fall na gilaban life ng ilash. Buying misia lash na sumukat flat na, e katsik maing ikainin bun si fun na dum sa Jesus Christ kat proy. Amen. Syukur sa unsukan sa kalye.